Hai teman-teman, ketemu lagi bersama kami teman-teman. Wadidaw, ternyata kami menemukan banyak boneka dan juga balon karakter teman-teman. Wadidaw, mantul teman-teman. Wow, ramai sekali di sini teman-teman. Lagi pada berkumpul teman-teman. Ada balon karakter Boboiboy teman-teman. Wadidaw, mantul. Dan juga ada balon Pikachu teman-teman. Wadidaw, mantul. Dan juga ada balon karakter Tayo teman-teman. Teman-teman, ada Tayo teman-teman. Mantul. Dan juga ada balon karakter Minion teman-teman. Wadidaw, mantul. Ada boneka Bang Mail teman-teman. Wow. Dua singgit. Dan juga ada Squid Game teman-teman. Mantul. Dan juga ada Tinky Winky teman-teman. Wadidaw, mantul. Dan juga ada Dipsy teman-teman. Wadidaw, mantul ya teman-teman ya. Keren. Inilah Teletubbies. Dan juga ada balon karakter sapi teman-teman. Wadidaw, mantul ya teman-teman ya. Balon karakter sapinya teman-teman berwarna putih dan juga pelangi teman-teman. Wow. Dan di sini kita menemukan juga boneka Po teman-teman. Mantul. Di sini juga si Upin teman-teman. Dan juga ada Squid Game karakter teman-teman. Wow. Ternyata kami telah menemukan topeng ondel-ondel teman-teman. Wadidaw, hidungnya bolong teman-teman. Anggap aja ya, ini namanya topeng ondel-ondel Bang Kumis teman-teman. Wadidaw, mantul. La 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 la. Dan juga ada kepala ondel-ondel sepasang teman-teman. Ondel-ondel Mama Cantik dan juga ondel-ondel Bang Jali teman-teman. Wadidaw, mantul ya teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu ya. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan juga menyalakan tombol lonceng ya teman-teman. Dadah teman-teman.